أحب الوفاء بشتى الصور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतरम हज़रात मतिक मगुल लैरबा रमज़ानुल मुबारक के थानी चलिबसी मसीगी थासिदा अखोइना तौबा हर एक अमल खुदिमक अल्लाह ताला ना दर्जा हुमद्रा हेंगत हल्ली हाइबसु अखोइ लोइनमक खंगलिबा ngaktani मसीगी थासिदा अल्लाह के नजदीक तसु हर एक पोसक खुदिमकता ख्वाइदगी वांगबा लैरिक ख्वाइदगी मतिक मगुल लैबा कुरान मसीगी थासिदा आसमानी दुनिया दनेबा नाजिल तौरख्रिबसी थरख्रिबसी अदुना रमज़ानुल मुबारक के थासिगा कुरान गा अचितबा मरियम लैनबिगी मरमदगी अखोइना मसीगी थासिदा कुरान की तिलावत तौबगी चांग से हानदगी मयाम में हेंगतलिबने अल्लाह की फजल अमसुंग करमदगी असुक यमना मतिक मगुल लैखरबा रमज़ानुल मुबारक के थासिगी रोजा से हेनगे न खल्लिबा मखोई दमकता अल्लाह ताला ना अतुकी मतिक लहन बिबा अतुकी मतिक कोमहन बिबगी चांगसी रमज़ानुल मुबारक के थासिदा कोमिबा मतम मयाम अमा फंगिबा असुमैना अतोप मतमदा कैदोंनुदा फंगदे अदुना अखोइगी टाइमिंग दा अखोइगी मतम सिंगसिदा अल्लाह ना बरकत सुपीना बिबनीना अखोइ रमज़ानुल मुबारक के थासिदा कुरान की तिलावत तौबगी चांग मयाम अमा हेंगतपा ngambani अदुना ngasi अखोइना नैनगदोरिबसे करिगुम्बा अखोइना रमज़ानुल मुबारक के थासिदा अइना तिलावत तौरिबा कुरान अमसुंग अइना सोलिबा कुरान असे पूरा ओइरे कुरान मपुम अमा लोइरे खत्म तौरे अदुइ तारगदी खत्म तौबा मतमदा अखोइ करमैना खत्म तौगनी कुरान खत्म तौरबा मतुंगदा अखोइ करी तौगनी अदुगा कुरान असे खत्म ओइरबा मतुंगदुदा मसिगी सवाब असे अदुगुमलबा अइगी इपाइतोन पुथौ इथौ मरिमता सिंगसिदा लैखिदबा सिंगदु मखोइदा इसाले सवाब करमैना थागनी अदुगा अखोइना रमज़ानुल मुबारक के थासिदा तिलावत तौरिबा कुरान सोलिबा कुरान अदु करिगुम्बा लोहेउद्रे खत्म ओहेउद्रे अदुइ तारगदी अखोइ करी तौगनी हाइबगी मतांगदनेबा ngasi अखोइना नैनगदोरिबसे अदु अखोइना सोलिबा कुरान तिलावत तौरिबा कुरान असि करिगुम्बा रमज़ान की मनुंगदा ओइगेरा गैर रमज़ान दो ओइगेरा हाइबदी अतोपा मतमदो ओइगेरा खत्म तौबा मतमदा पूरा तौबा मतमदा मसिगी तरीका तोंगालेबा अखोइना अयामबना खन्नरिबसी कुरान से खत्म तौबा अमसुंग पूरा तौबा मतमसिदा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास से लोइरे अदुइ तारगदी कुरान लोइखरे मथंगी हौनिंगबा मतम अमदा अखोइ मकोक्तगी हौरक्कनि सिनेबा कुरान खत्म तौबगी तरीका से सिनत्ते बल्कि अखोइना कुरान से मकोक्तगी सोले अदुगा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सिगी सूरत से सोनबा लोइरबा मतुंगदुदा सूरे बकरा की आयत मंगा फबसी अमक हल्लगा सोनगदबने मसिगी सूरे बकरा की आयत मंगा से सोलबा मतुंगदुदनेबा कुरान पूरा तौबगी कुरान मुकम्मल तौबगी कुरान लोइबगी दुआ से सोनरिबसे अखोइना कुरान से तिलावत तौरगा कुरान से सोलगा लोइरकपगी अरोइबा सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास से सोनबा लोइरबा मतुंगदुदा कुरान लोइरे मुकम्मल ओइरे पूरा तौरे खत्म तौरे ना कुपचल लोइबा बल्कि मसीगी सूरत से सोनबा लोइरबा मतुंगदुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरे फातिहा से सोनगनेबा मकोकी अदुगी मतुंगदुदा अमक सूरे बकरा की अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी से सोनगनी अदुगा आयत मंगा सुबा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सिफौबा सोलबा मतुंगदुदनेबा ख्वाइदिगी ममिंग चतपा कुरान लोइबगी दुआ सोलिबसी अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री हरिबा दुआसी सोलिबसी सिगी दुआसिगी अतोपद दुआ अमसु पीरी बनेबा करम दुआ सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सिगी असांग दुआसी मसिगी दुआसी सोननेयबा मसिगी दुआ अनिमक से अखोइना सोनबदा खुयौनद्रेने फरक तारेने नुंगाइत्रेने नत्रगना सोलोइगेने खल्लेने अदुइ तारगसु कैसु अकाइबा लैते अदुगा तौतबु व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून भबा सोलगा लोइजनगदबनेबा करी मरमगिनो हाइबा मतमदा कुरान हाइबा लैरिक असि
पुंग कुन मरी तिलावत तौनबा सोनबनी अदुदा पीरिबा अहकामसिंगदुदा अमल तौनबनी सोनबा लोइरेना कुपचलगा थमखिनंगाइगी नत्तेबा अदुना कुरान सी अम्मा लोइबा मतमदा अखोइना थमोइ सेंगना अल्लाह दा हाइजरगनेबा अमा खौरिबसी ए अल्लाह नहाके तौफिकतगी नहाके रहमत अमसुंग बरकतगी मसीगी कुरान सी ngasi pura tawre khatam tawre aduga mathangi pura tawnangai gi damaktasu mathangi sonangai gi damaktasu haurabani sonba hauraga thamamma bani ए अल्लाह ngasi nahaki kalam pakasi pura tawbagi tofik piniribe asumaina mathangi sonbasisu nahakna yamna laina mukambal tawbagi yamna laina pura tawbagi khatam tawbagi tofik pinabiyonan asumna aikoina soliba qur'an asi pura tawraba matungduda khatam tawraba matungduda neba aikoina khut thangat kadori basi aikoi aduga Allah da dua tawgada baneba kari maram geno haiba matamda hadis pak tane bala ibasi nabi karim sallallahu alaihi wasallam gi sanaya thangne Quran Sharif Mukambal amasung Quran si solaga tilawat tawraga khatam oiraba pura tawraba adugi matunga duda aikoina Allah da dua tawbase Allah na qabul tawbiye Quran pura tawraba matung duda aikoina nining ba dua singdo Allah Taala na suksoi soidar maki qabul tawbiye aduna aikoi masjid ki manungda tarawih sunma matamda Quran pura tawba numitsi bayan su tawri aduga atop atop achu chubu ulamai kiram singchi chu kawraga dua to holibasi kari maram gino adugi matamaduda adugi tanjaduda dua tawraba Allah Taala na qabul tawbi bagineba sitnatana adugum laba ikoina madaris kayada madrasa kayada jaha hafiz Quran khatam tawba Quran Sharif pura tawbagi program lairiba mafam singdo yaw naribasi kari maram gino adugi majlis tu da tawba dua do Allah Taala na qabul oyena ne adubu aikhoisu ngamjaba khara khajik Allah na topik pinadana Ramzanul Mubarak ki tanjasida Quran tilawat tawba pura ohen bire sigi tanjasida sigi moqasida su aikhoi dua tawgada baneba aikhoina ahan ba dua tawnangai gi khut thangat kani adugi matung aduda bismillah songani daru sharif songane ba daru sharif tasu aikoina afaba daru sharif eni amma oirasu hekta yaye alhamdu sharif songane ba adugi matung aduda aina arbik ki dua afaba dua singdu sonbe aba khara songani aduga ahan bada aikoina dua tawga daruibasi e Allah nahaki kalam pakni yamna matik magul leirba lerikni nahakna tofik pina dana aikoi tilawat tawba ngamjare tilawat tawre mukambal oire pura oire masida soi khiba lan khiba pundamak ya Allah nahakna maaf tawiyu masigi azoro sawab mapung phana pina biyu asumaina makhatar ko punsidasu nahaki kalam pak asibu phajana ningthinu ngaina tapne ingna qawaid ki satta tilawat tawba ngambagi tofik pina biyu haibese ahan badua tawganeba adugi matunga dudaneba aikoina niningba aikoina Allah dagi hainingba aigi darkar oiba aigi problem khodimak चाहे दिन की ओइगेरा चाहे दुनिया की ओइगेरा चाहे इमुंग मनुंग की ओइगेरा चाहे मपान की ओइगेरा आइगी थबुक इंखांग की आइगी कारोबार की दुकान की मकान की हर एक दुआ खुदिमक आइकोई अदुगी मतम मदुदा थमोई सेंगना अल्लाह दा हाइजब नीजबा सुखसोई सोइदन मक्के अल्लाह ताला ना आइकोई की दुआ दो कबूल तो बीगनेबा अदुगा आइना तिलावत तो खरिबा कुरान तो मदुगी सवाब अदु आइगी लैखिदबा इपा ओइगेरा इमा ओइगेरा इथौ पुथौ मरी मता सिंगसिदगी यहोन्निंगेने जो बे आइने यहोन्निंगबा मिसिंगदो अदुगिदो आइना नीरिबा दुआ दो हापखिबा Allah da ikoina haigane be e Allah masigi mapong phaba azur sawab ase ahan ba maqtada nabi pak sallallahu alaihi wasallam gi ruh mubarak ta mahake qabr mubarak te honbi sigi matung da makhata rakbada tamam muslimin e muslimat har ek musalman khudi jo dunya de gi rukhsat oi khraba makhoi gi arwah khudi makta makhoi gi qabr khudi makta ye honbi aduga khas tor par aina yahonningi ba mido adugi maming lauraga mahakon tasu yahonbiyo haina aikoina Allah da haijakiba adu khaktana kafi neba masinattabidasु adugum laba hanagi alim ulama singsina yamna sangna lisama ithuoga natragana tartib naina hairamidana ahan bamaktada nabi pak sallallahu alaihi wasallam gi ruh mubarak te honbiyo mahaki kabar mubarak te honbiyo makhata rakpada sahabai kiram singsigi mathak te honbiyo makhata rakpada tabi'in tabi'in buzurganidin mutaqaddimin mutaakhirin adugi matung aduda mathang mathang aduga aroi badaneba aikoina yahonningi ba misaktugi maming lauribasi sumain hairagasu kaisu akaiba leite masibu isale sawab haina khangneiba aduna isale sawab tawbagi tariqa se aikoina sumna khakke aina son khriba namaz nawafil namaz aina tilawat taw khriba quran
ain afaba thabuk ama tawkhriba do masigi sawab se adugum laba laikhidraba aigi imung manung sing aigi mi sing juda yohange na khallagadi dua thangat pegi su darkar roi deba aigi thamoi manung da ninghraba Allah taala na mahaki qabar du phobo yohan bigane masigi tariqa se khwaidigi laiba tariqa ne masigi matang da kaisu khangjadaba adugum laba mapalam gi barialwi type ke ayamba misak sing chide karmaina tawgani haiba matamda Quran se khatam tawraba Quran pura tawraba adoi taragadi mohoi dua su tawdeba atop ulama ma kawe mohoi masana khanjayeba masigi sawab se adugum laba laikhidraba musalman sing dude yohonge na khallagadi isana yohonba yade adugum laba ulama kiram singi manungdagi buzurg ama natragana marubi ama maulana ama kauraga phajana dua tawhallaga yohongadabani aikhoi isagi megeidegi yohonbadi kaidonungda yaudena mokhoi masana khanjayeba aduna chaba thakpagi program sille chanangai gi mayam ama thamme adugi matung adudane marubi du dua tawhallibas aduga isale sawab tharibas masigi tariqa se tawbegi darkar oi deba Quran pura tawre adui targadi ai isana dua tawgani aduga ai isana isale sawab ki damaktasu dua tawgani thamoi da ningkhraga काफी ओइरबने अदुगा अरोइबदना करिगुम्बा आइना कुरान तिलावत तौरिबसी आइना कुरान सोलिबसी रमजानुल मुबारक के थासिदा लोयहौद्रेने पुराता हौद्रेबा अदुइ तारगदि इखोइ करिनो बतौगदोरिबसी मसिदा करिगुम्बा पोसक अम्मा फोबा तौबैगी दरकार ओइदे ngamnangaigi इखोइगी मुकम्मल तौनंगाइगी होतनगनी पुरा तौनंगाइगी होतनगनी करिगुम्बा खुदाना खास पुरा तौहौद्रे अदुइ तारगदि इखोइना रमजानुल मुबारक की थासिगी मतुंगदा ईद मतुंगदे एनी मतम ममदा पुरा तौरगा लोइसनगनेबा आइना मसिगी वफम मसि थमा इसी करि मरमगिनो हाइबा मतमदा अयाम्बना इखोइना रमजानुल मुबारक की थासिदा तिलावत तौरगदि मसिगी थासिदा पुरा तौदबा सुग्या याते हाइबेगी वखल्लोन लैनबा मयाम अमा लैरिबनेबा अदुना यारगदि रमजानुल मुबारक के थासिदा कुरान तिलावत तौबदो पुरा तहो हाइबने सवाब हेना फंगने हाइबन करिगुम्बा पुरा तहोद्रे अदुइ तारगसु कोना पुरा तौबदा कैसु अकाइबा लैते गुना करिगुम्बा पोसक अम्मा फोबो पुरोएबा अल्लाह ना हाइख्रेबा खरसिदा अमल तौबैगी तौफिक पिना बि बोइसनु ऐखोइ लोइनमक ज्ञान तहन बि बोइसनु